They responded in time. Hati twayeyungwa habandi from police marine. Nabo tubaire nabo hanu kandi bakozera umurimo gukoto. But beyond that tubaire tubutware ngo obi abateraka abusasi gwingi nabateze kire kinakiya kukisaga amayizi na kihayo nabatera nayungana kigara yo nabo nayihayo nabatera nayungana nawo hano hakusiba hijwire buri kiro bamu bali banyaruga abanyabuzale babantu abali muyizi abandi bazire kuba kuhateraho hano hakusibaga abantu bayingi muno so nkabebembezi haro challenges tusangira hano kandi indeed okuja kwawe kuongera kutwa amande no kutukumya nguna abantu abali mu LC5 abandi bo bwamara kukwaka ruwagamba ati binkwatire kinsigaziye biro bitayito batutubaire nawe hanu nasibaho ntusima nawe nitulye kikomando batukora umurimo gonu gwali batakuru Kamoito wa Marine mu Uganda Police Commissioner of Police Julubene Kirungi muntu wetu wa hano baba ne basaba ngu endimiro zino ebyo emisiriano tuleke kirubatire Achukeni. Bwana Rabole. Ayimirire. Ati chairman Emilion 5 mzima. Ija chairman. Baitu wasaininge za government za accountability. Urachukota kiterera. Byese munibyo bikuntaribaneza. Because esimu tesa kuzuminga kurungi nicyo kizibu. Ndio tagwayi. Barabesharu kuri. Botsa kusali. Barabakira guire umunyeke sali. Urachukira ubutsa. Nazumbe bintu byo kuntini sidi. Ukaberanka manyeko kwa ransinga hiburuka hasikale mo wamani ati bantu bingana ndakara kula bantu basatu kuli wa kuna wonde vayo gahoirem Família.
Kali ya Yanga tutahiremo amaizi na ayindine kandi nekizira ndini cyane kizira abatari nanga bisembere mweka bashomerisi bali tugira bainukire bali barabenukire twaramata kuruka mu Kyenzige sub county okagaruka wayi ati mau right honorable prime minister ngoza kutangira yes afuna umuntu kanje murur Yakin tu dunia tak kecil. Dia benar agak iyo dia agak gambar begini. Kuvuga eryato akanakozesa ekitakuikirizibwa kuba nikikozesebwa amaizi kusabaza abantu. Eryato bwe tukulirora likabaniriza agenda abantu ekikoto muno 15
baitu tubaziro bakaba abantu 39 ababaire hali yato abantu 39 obujulizi bwe tutungire nga polisi twakatunga nti bantu 11 no basoboire kuba nti bakasurvivinga 11 of them mu bantu abasigayireho bona tukyabatoza baitu nkwaho kwa amahura amarungi nti kuruga ijo ngo twatandikire twakazora abantu 8 saha zino nti timu yaitu kyaloho maizi nobukugu okurante kutoza abantu abasigaye kandi inkwena gumbi abantu zibakonyerera kuziba ondi ara abo twakaba inga hamwe na mugime aono muhigi ya muje mwanguye Atuli muriyato atikupa ibere tuli muriyato omushijo mwe yahengama kuyahengamire ndezi yamugambira reka kuhengama otita abantu ya mukwatanga nimwemerere kurungi yabere yayemerera yashuba yahinduka yanago mukono ngwe ndezi ko manyoko gato yanjuma yarebera uburya injira mezi yahinduka yagaruka inyuma kone twahwiramo twahereremo umukati unanale njire namusika nikuteza mezi mukono gumwe namusika namwingiza mu mesho nakwata ikigoro cyandikwa nakwata ikindi cyandikuka nagamba mezi gano gatwara nagarumunwa mu mezi nagwimusha nagamba mukama Yesu nyamba ndavuga nagarukesere uriya namusigaye nzakureba abantu bone imitwe zikwera omumaizomo akato tuine almost kamukonka akakunaka akakunyururayo akakuyamba kukora the retrieving of the bodies hata akato kamu ekikumaisa timu eyeri mukukora omulimo ogubona eri mukato kamu akakabiri kali kato akagenderaho the rescue team kakuba habaho obuzibu obundi n'obundi norora speed egena erintaito and yet amaisa ago gakwiruka hati like emitumbi ene yaruga kuzorwa ezoirwe like a kilometer away from here kuli emazire kugenda so nitusaba hakiri habeho okweyongeraho kwendibata amaizi niko abantu abalimu basanzwe banyururwamu batakabaire kweyongerayo kwikaraire nabali batazokirwangu babo chairman Ndemere mahano muno mameri na Ndemere ninywa bemanyira abakyaro hana bo waitu abachweka kine kyakamata abaine abantu baita batakaza ababaire abagwire mu maizi kirikena ko muno right honorable prime minister abantu abona abafuire omunka soma nawo ukasoma hamu classe pacha primary school kirikena ko muno kurora mugenzi wange eba murozera alao alomu hali balabala sazin so mama kirikena ko muno ikikanga wanke ekyo kugwa omuzigati yawe naiwe chairman mwene waitu Ndemere tukabaza hamu ekirekyo ekintu kino kikyabayireho nkabandi muhanda nindugo munsi ezindi nyakuterera esimu wansobara kyaro ekyali kitwira kitweka kandi nanyo obwire bukeire nkasibe nkaito nkanjaino muru baitu nkatera right honorable prime minister ninya bandize kuterera esimu right honorable bangamba kabali munsi ya Ethiopia angamba lera ate kitukuja chikora tuta muganyo we na nyumba intaro ngarukire baita abantu bafuire tukole ki na ndiwe tuinde kusara amagezi gona abantu bayingi muno kitufu watu kirikitu na wensonga eyo inywena ababali musabalira ali atawo tujali okya muragira ruga kikozero uramara kulikolesa ban it so that we don't lose our life ukwenda kumarira nimbagamba ekibira ekyo kina kulindwa kandi president akaragira ekibira kikwase aba I am directing that all those who have been burning charcoal across the Bugoma forest must stop forthwith. We are not going to work on that road.
because that's when you facilitate people to go and do illegal activities in the forest. We cannot allow people to die just like this. Because some people are from Busoga. I've been told here some people are from Nkoko in my own village. They are coming here for illegal activities. That must stop today. Today I'm going to call the minister in charge of tourism and wildlife and antiquities to come and seal off this place. Kimwayongere kujayo ko. Kabahanu abo kwirukirira bagenzi banyu. Mwetere mu ngarabo iki. Ngoza kubagambira otirisa president Yoweri Kaguta Museveni abaramukize akuganya nayinywe. Abaganyire muno abukferwa w'abantu banyu. Na bwesonga eyo abokuganya buli afereirwe buli maka ampaire milioni 5 abantu 30 nizo milioni 15 nyina zana. Era nja kukorawo simbo abakola gambire mukaikuru abe bazokere na chairman owaka muzika ijo tiniko harona abandi abazokera aiguru aho abo nja kule kamba haire esente njazirekera akakuratu kanu kajja kubaho niwe jja kakulya no wakyarana ensonga ziri ibiri kulugana kiro kinu ati nkubaza nka prime minister wa Uganda kulugana kiro kino atagaruka gane muntu obukibiro kulugana lwalero era nyecha amahaga linde ebibira gajja kuba gamaze kusibawo abo kuba abaliyo kubalabule bajja kubasiba mangu barugeyo ekibiro ekyo obwire bwenyuma otirisa president akalagira ofisi yange nyowe ngutukigabira abawuwa nkakibagabira wuce yaweire abakuma ebisoro bajja teekamu ennyama iswomu buli hamu abalungi so kutandika na nyecha ataba omuntu akola ki se inyo baba ni musaba muwambe tutwagubahe Because